Muraho neza mwese bakunzi bacu barahatandukanye ku migabane yose yo ku isi. Abari mu gitondo tubahaye mwaramutse, abari nijoro tubahaye mwiriwe. Njyewe ugiye kubagezaho amakuru nitwa Nkomezi James. Reka duhere mu karere ka Bigogo. Akarere ejo hashize ku itariki 13 nibwo imyaka inishize umwanzi akagabyeho ibitero aragasenya, abantu benshi bahaburira ubuzima. Amazu arasenywa, inka n'ayandi matungo biranyagwa. Gusa turashima Imana ko nubwo imihana myinshi itagituwe ariko hakiriho miki gituwe. Rero akarere kose kakaba gatekanye kameze neza, abantu bararema, activite zose zirakorwa nk'ibisanzwe, abana bajya ku mashuri, bararagira nubwo batageze inka kure cyane mu karere katarinzwe na FARDC, ariko mu by'ukuri abaturage bameze neza. Rero ejo ku mugoroba nibwo havuzwe amakuru ko ingabo za FARDC zakoreraga muri ako karere ziyobowe na Colonel Ntagaba ko zavuye mu igitaraganya. Mu by'ukuri bituma abantu bagira ubwoba, gusa hadaciye umwanya haza inkuru iyavuguruza ivuga ko kwari ugukomboranwa nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ko ingabo zari mu Rulimba, umuhana Rulimba, zagiye mu Bihogobogo nyirizina, mu mihana ya Bihogobogo neza, nubwo Bihogobogo ihagararira akarere kose, ariko nubwo hatari abahazi benshi, ariko mu by'ukuri Bihogobogo ifite imihana yayo, ifite amazina yayo. Rero abari mu Rulimba bagiye Bihogobogo, ahandi Bihogobogo baza mu Rulimba. Gusa inkuru dukesha ikinyamakuru ca Minembwe Capital News iravuga ko ukuriye batayo ifite ibirindiro mu Bihogobogo yahamagajwe igitaraganya Baraka. Mw'ijoro ryakeye rishyira kuri wa kabiri tariki 14 kwezi kwa 10 nibwo yamanutse avuye mu Bihogobogo. Amakuru ava muri ibyo bice akavuga ko yagendeye mu modoka ya gisirikare. Ni nyuma yaho ku mugoroba wa harejo aha mu Bihogobogo haje imodoka zibiri za gisirikare zivuye Baraka, bigahamya ko arizo n'ubundi zari zije kumujana kugira ngo yitabe ubwo butumire, aho bisobanurwa ko yahamagawe na komanda secteur wa FARDC muri territoire ya Fizi ufite icyicaro Baraka. Uwatanze amakuru yagize ati ku mugoroba haje imodoka zibiri za gisirikare, bigeze ku mugoroba wa joro, bigeze mu ijoro nk'igihe ca 4 zijana Colonel Ntagaba. Ubu buhamya bukomeza bugira buti mbere yuko agenda yasezeye abashefu anababwira ko yahamagawe Baraka, gusa ntiyababwiye ico yahamagariwe. Ayandi makuru ari kuvugwa kandi n'ay'ingabo z'u Burundi hamwe na FARDC ngo bakomeje kwisuganya ngo bagabe ibitero Mikenke, kandi ko bafite umugambi wo gufata Mikenke ejo. Gusa ibyo twabyita inzozi z'umushonji urotarya, kuko MRDP twirwaneho hamwe n'izasarambwe bahora biteguye aho umwanzi yaturuka hose. Iyo nkuru ikaba ivuga ko umwanzi ashobora gukoresha drones ejo mu buryo bwo kugaba igitero akoresheje indege ntoya zidafite abapilote mu bikorwa by'iperereza cyangwa ibitero. Gusa ibyo ntabwo baba, kuko si ubwa mbere babikoresha. Gusa nubwo babikoresha nta nubwo birabahira, kuko amadubu n'intare za Sarambwe ziba ziteguye kuri tactique za hali ya juu. Ibyo byo ntabwo batuyifitiye. Ejo hashize tariki ya 13 ahitwa Katanga, bamwe bazi Katanga y'intara, ariko Katanga ni centre iri imbere ya Baraka, yegereye ikiraro ca Mutambara. Uko Mutambara imanuka ijya muri Tanganyika, iyo centre rero yegereye ico kiraro ari werekeza za Fizi uvuye mu mujyi wa Baraka. Ejo masaha y'umugoroba rero hashira saa 11 z'umugoroba kugeza saa 1 habaye gukozanyaho hagati y'abazalendo. Ubwo turavuga Maimai Bishambuke ariyo bita FABB y'abapfurero, ndetse na Maimai y'ababembe iyobowe na Toronto. Uti bapfuye ikirero, bapfuye umusirikare. Maimai Bishambuke yafashe umusirikare wa Toronto. Ubwo rero Toronto ingabo ze zihaguruka zija kuzana umusirikare wabo cyangwa se Maimai wabo warafashwe na Bishambuke. Haba kutumvikana, biba ngombwa ko bakozanyaho amasasu menshi mu mugoroba. So ibyo ni bisanzwe, iyo ni mico yabo dusanzwe tuyizi, ariko mu by'ukuri abazarende intego yabo n'ubundi nakavuyo ni kwa kudurumbanya ibintu gusa niko